Abo tini number one item division bench of kaka division bench of kapu sung saka je obunoti agi duibar PIL ko file khajaka plus contempt not to file khajaka je November ni bising first week 2022 ni bisingo election Khwlaina tongmani abo ta laga khwlaya ko gaboni yaglo tabu state assembly election paikya aboni yaglo bo tabu laga kuno information notification na khaya ko abon bagi sing purna sanka Dakti other the village committee election doti khaina na bagi angka jaga honorable chief justice saka je oboto ubina nangmani karon democratic form of system nini election 2 বছর parani thangka tabla conduct khaya abatan bai khaya hane advocate general sungjaka advocate general aploke saka 13 tarik ni poreo je kuno time o ta date na de जों counter file khaine hini sau ngata ka je borok saka ajagao je bru rongni bumung election electoral rule kaya khunoi gabon yagulo ngaka botaise sajauka edise hapang town committee khana bagai borok songjak bor talaga khaya abar ahke bor ulta pulta ka kok san nayo am paka जों saka judino bru rongni bumung state election je electoral rule kada ka kaya wuse state assembly election ungni manu hungka kai tabu ka bo jagane question phaikya bo jagane oba haike kok phaikya je village committee election khaina hungka kai no nini bong bumung election electoral rule kana nango hunoi nga bong electoral rule kada ka kaya ka nang bahakai assembly election ka konda khaima ka nga kok sana thamro kai no honorable chief justice no bathaka mane ungkata saside non case जों admit khaikya admit khami jaglo bor tam suno respond naigana aboni jaglo जों final decision nanai ni obo aike tini court order ka bofroni bising ungui man abo udang manang mai akok saya ko hapono state election commission boro counter chini je tini file writ petition file khamini abno ti boro counter file khaine bor tam satai boro sana hapono boro sao election to mana ma khaine hapono kisa jai chin observation tonga jangabon purno ma sana hini sau angka borno sana bagai opportunity jaka 13 tarik ni pore jakun time bor counter khaimana am por next date hearing pro final जों साइमान बुफोर कन्डाक्ट खालायजाना खालायजायो